Predispit Ivana Brlić-Mažuranić, čita Lidija sa Smith. Trešnje zriju, leptir prši, a zuje rogači. Ne znam što je, al se meni učiti ne rači. A sad eto baš nam sviću ponajteži dani. Puši mi se bome glava, baš kao i lani. Evo sad se strogi ispit opet približava. Izvješće u kom se čita sramota ili slava. Ali što zato? Junak jesam. Proći će i ta bura. Odlika će mene kitit, a ja kliknut hura.